Dia fikir nga ka balik ka daw bangi mio ALP te manungmo ngam pa ban kuno ini ndre nga skwa ban suring nuksa ya ke jela Manipur ki ke jela Manipur ki shaweng no naganika Bengal Eastern Frontier Regulation Act regulation hadin kene biki ongka Anglo Manipur War usna mangam bakala mangai matu langam bakala mangamo ongka kaspa kandak siapa yang Ndon so ini Manipur tribes de bak nak skwa ban penkenau ini baka Manipur le is not a tribal state kumolong mengi ini Nagaland Mizoram Arunachal wat Meghalaya ru kibon tribal ini Andre ha Manipur 90% na ka population ng Manipur kidi ki bayong ki chet bandrio Meitei. The rest kidi ki kibon ki naga ki kumba artho lai persen kidi ki naga kan 2% kidi ki kuki. Te mut ki tribal sa Manipur kidi ki minority gitu. Andai wat la kataru ka sarkar Manipur kasimhala de ya kata ga jingkit kle ban push ban scam ya kani ban klan ya kani jingdawa ALP ban de Manipur de bu udang su doa ALP man kani kiro aslam ki dawa ALP hakini senam baladap le i arla senam baladap ila ai ki petition shaka sarkar kimi kano lai sau santli dan de shari jek lo kan de tang ha ka khatwei tarik u Disember hau ar hajar katanda ba ka sarkar kimi kala ai ya kane ka ALP ha ban te lakam ya ke jimun mender hamani हमलोग घूमने वा मुको यो लसे ngila banto kisamla pule kila yakhi ki yasnu kala yakhi benta le ki don sibon ki seng bami ba yakhi tani kamu belum kumne fi sarai ka jing kno mata kam desh ka political class bagi mio ai ka LD kinong mi khabat jonga jongki politician ki political party yo lese kimdon ye ke jimut ka banaduk mesin okay ya kata te mono bentuk ye jimut kebadan hapo no hapo mesin brio tendai ka badan kam kalau meni pe nga kren ya ka kebeladap nama lada de baki nangelam jungi jongka sarkar kisim kya ya ke isu ALP the jin baklai I ba klai I jengai ba ka jindon jongani ka ALP Mendai tang bakan te la kami ke jingrung kini ki illegal migrants handai ngan oifi kan penduna wat yakini ki ya ka agitation persya manderu kami ablar ga ALP te ngingi dawa ga ALP na do ki like hong so hong san hong de posnam chwa na de bla don ka ALP la ban te la kam ya ka jingrung mande kumbolong ha Arunachal kumbolong ha po Sikkim kumbolong ha po Nagaland but bon ki ongba la don ka ALP ka economy jingi kan sa tren kan sa hiar hadu kata ande ngam nget kan dia ro ni kata pinaya kum ka Arunachal ru habili ka boarding kadang tam ka Arunachal cei bon sha bani ka Meghalaya belum mata pindapet nagalang ka tourism ka Sikkim ba kimdon ALP indi kidon ki pat ki an ki batek lakam ni ka jingrung ki buri marabar aka siapa Sikkim andai ka digawain ki ceka ki ba ka eco tourism ka ba ka tourism hi sector ka digawain ki ba klantam hakani ka kini ki jalla sini sapang mingi ka Nagaland Larade ba kata ka ALP ka kalong kum ka
kelam ne kalong ka bulan ne we benar benar hakan ka keselong pementau senam ka Nagaland ka haban shule ya ka virtual honber ande manu senam da ki pau hajar ki brio turis ki banabar kari India bat ki bana hapo India niki jela beper na Delhi na Madhya Pradesh na Punjab Himachal Pradesh Uttar Pradesh niki Tamil Nadu Karnataka Kerala kiwan kilut po na kana jadi kata ka ILP area ko besar kaido kata kata we benar untuk bahkan ka Hornbill Festival ni kata kita we niki festival ki ba he tang hapo ndai tang hapo India buat hari Asia ti hang ni habaki brio kimdon ka tabaki on ka sense of security man ka por ki hibe man ka por kan don be ke jingya mo kan don be ka ding ka baklang sini baklang style dan dei habaki brio kelas tu ba kan don ka jing suk san dan kam man namat la don ki kum ka ni ka LP ba ngam ba LP ketika 100% ka belum perfect dan kan no ka ain ka belum perfect hanya salah perfect Henry ni isim baka LB ketika takaan kaba klantam naki an kibadon menta kibadai hapo kibaka Supreme Court kibaka kariti sanchar jongka sarkar India ru kira-kira kadang legal sanction hadin jong ni ka LP te keselom tadi baladadon aba laraka sarkar India kai ijnga bar kai ba kani ke jingwan jong LP ngai nganget scam ni thu pi ba ka jingwan jong ga LP idon atli benefit ki ba khraba kawai ka long ba ha ki jaka bo pher umling shabanihat ni stable khat ni nyoban bat Sagaro Hills ni nyoban te la kami ke jingrung ki priu jet ki jet optik show ka ba arpan nangit scam bala da kawan ka LP kan ka development ka roy ka par hakan ke jela jungi kanang kiu arsut selai phone do pusha so bal ki te tamak shlong tam tani ka jingyo ajong ka LP ka ditang si benta handai kadang sakata ka bungi ong ka ban pentrikam dan ke implementation ya kataru ilhaban perkhan kanang ba ladang idon makna ka ain ladang imlaban implement ni ka harkom ko badai kanumlong efektif adu kata te kataru angit pakidon ki pro jabing haka sarkar Meghalaya ki pro jabing haki seng bahalan boper ki bayaki ya kanika isu bomenta mo bakinya trelang kandon ka jingya teli hapren juki ka jingya teli unde tang ha ka jingya ki inde ka jingya teli ha bor perkhat ka bor nsim ban penlong do penong senam ni ka LP ban pentrika me ka hata ka dul bakan long sha ka ain ka ban long ka benefit ya ki kena samla jingi ni kong he ya kari bang jat pendu